Inkosi yasidabula ngamandla. Inkosi yasidabula ngamandla. Inkosi yasidabula ngamandla. Inkosi yasidabula ngamandla. Okhulumayo nguChief Dakamela uMagonya uSosiwe Sathanyana uzananzelela ukuthi esikhathini esiningi siyabizwa kuthiwa singoNcube. Mina ngikhule ngaze ngagcotshwa ngaba yinduna ngingakwazi ukuthi ngingwakoNcube, ngikwazi ukuthi ngingwakoDakamela. Bathi kukhona kanti hhayi sikhanya singaba koNcube ukuthi bathi induna yaseMancubeni. Lami ngi-proud sibili ukukhokhela abantu bakwaNcube ba-progressive basebenza sibili gadalala ukuthi isizwe sisukume. Ngisethula nje i-family history or lineage. I think ngizakhuluma nge-lineage yethu ukuthi ubukhosi nabo buthatha kubani. Khona ngababe khona abantu bakhona bazikhuluma mina nguthethe kubani omunye ngokuthatha kubani. But mina ngizalwa nguChief Khura Dakamela onguye ubabami. Yena mina namhlanje iminyaka yami engilayo ubaba wami wabhubha engangami so yena ngenhlanhla wayeselabantwana abangu-5 and still counting. Abanye asukwazi abanye bevela ngazuzitheni isikhathi esingaka wayesithethe ngaphi sibili kakhulu. But ngizalwa nguKhura Dakamela yena ezalwa ngoBekuthemba Dakamela ongukhulu wami. Yena ukhulu wami ezalwa nguMiyenga Dakamela wayengu-senator, one of the first senators eZimbabwe. Izinduna ziqalisa ukuba ama-senators, la he was one of the senators, labo Khaisa labo Nkalakatha I think. Yena ezalwa nguCelimbuya, uCelimbuya ezalwa nguDakamela. uDakamela ephiwe la ubukhosi ngomsebenzi wakhe awenza esizweni. Nxa bexoxa abezimbali abakwazimbali ngcono. So bathi bona uDakamela wayeyinyanga yayiqinisa ibutho kusiyahlaselwa, yayiqinisa ibutho isenza lokunye nje okuchiyetshiyeneyo okwenziwa izinyanga. Lanxa bethinta nje usizwa ingoma yethu le ethi kudala kwakungenje mhlaba yaphenduka kwakukusumambo lomzilikazi. Besiyafika ekuthini inkosi uLobhengula yasinyamalala. Kule history nje lokhu ifakwa khona phana ekutheni uDakamela ngobunyanga bakhe ngobuqhawe bakhe wayekhokhela futhi ibutho lebabambene lalwayo izimpi leziyana. Bathi wadlala indima enkulu eChangani laphana. Wadlala indima enkulu
ekuthini inkosi uLobhengula sehlaselwa ngamabhunu. Wayenza imkhathakhatha yakhe izulu amayeza abumba kwana izulu kwabamnyama thu. Inkosi yabisinyamalala. Amabhunu asenelisanga ukuthi abambe inkosi. Ekuthini khona kuthiwa yanyamalala. Le ngoma yona leyi ngibona ngathi sile more than 100 years silokhu sihlabela sithi wanyamalala. Lanxa nje recently kuthiwe kuvunjululwe ingcwaba lakhe. For me as a chief lathi samnyamalalisayo sengiconnecta lama forefathers. For our history it was good, as much as we like to investigate, it was good ukuthi iqhubeke iminjalo enyamalele uLobhengula. Singavumbululi. It's not good for our history, it's not good for ingoma yethu yesizwe ukuthi yasinyamalala. Lanxa kungabe kukhona ama-revelations amatsha, well, angeke ngijudge manje ngithi ku-wrong kumbe kunjani. But uDakamele-ke nguye owayethola ubukhosi bona lobo busehla. Yikho sibona silokhu sibamba the family name, umuntu wasungula ubukhosi bethu okuthiwa nguDakamele. That's where we derive isibongo sethu futhi sakoDakamele singaboMagonya, siphinde sibe ngoNcube. Kunengi okusilithi ukuthi singaboNcube, but angeke ngikuthinte kule platform. So ngibona ngathi ngizaphelela khona lapha. Imizamo esingabe silayo ukuthi mhlambe isigaba singazitholi sisendlaleni kumbe esikuthi ngama-mitigation measures. Well, safikelwa umcabango wesiphala senkosi. Isiphala kahle kahle yikugcina into namhlanje kuyigcinela ikusasa. Uzananzelela abadala babeyenza ibe further ukuthi babeze benze le mkhwapha. Ikwazi ukuthi kusasa inyama ungayihlaba namhlanje inkomo uyakwanisa ungabilayo kusasa, but ukupreserve lokhuyana. So saqalisa-ke i-concept yesiphala senkosi. Ekuthini kudala abadala babesenza okwakuthiwa insimu, ababehlanganela khona izigaba ngezigaba belime. Bese besithi isivuno sakhona sizancedisa mhlawumbe abahluphekayo, benikwe umba amagokogoko bedle. Kodwa ngathi ngifika ngo-2019 2020 2019 ngicotshwa ngananzelela ukuthi 2019 kwakuyindlala. And abantu abaningi bebethatha inkomo zabo zakhona lapha besuke baye endaweni ezingangaboGokhwe, le behamba le nkomo besiyadinga umumbu, besiyadinga amabele ngesikhathi sendlala, ngoba ngale bajwayele ukuvuna izulu ngathi liyana ngcono kula ngapha. So umzamo wawukhona-ke sananze ukuthi we are losing so much in terms of livestock, inkomo zethu ezihamba ziyakhonana, but kuyinotho yethu phela inkomo. Ungafika esigabeni ubona kula mhlambi, ungafika esigabeni ubona kula nkomo ukuthi uthokole problem. So sase sinanzelela-ke ukuthi we cannot have that.
nganginanzelela futhi concept yensimu liyana with issues to do with the climate change where izulu alini ngendlela elina ngayo ma-patterns akhona sikawamasti kuhle sananzelela futhi ukuthi it was a bit labor intensive ukuthi abantu ethi qeda ukulima ensimini yakhe ebese uzomele alime futhi ensimini enkosi lokusiba i-problem. Then we came up with the idea ukuthi ngcono lapho lima khona uyisakhamuzi ukhiphe 2 buckets zomumbu ozazicontribute esibalance enkosi. Nxa ungela mumbu lwana ukhipha imali equivalent to amagokoko lawana 100 rand so 200 rand ngomnyaka. Nxa ungela imali yona leyo uyakhipha inkukhu equivalent to amagokoko ngoba igokoko eliwani inkukhu 100 rand inkukhu lapha esigabeni sakithi. Nxa ungela inkukhu zona lezi you do something equivalent uya-offer even ama-services because esikufunayo ukuthi isigaba nxa sithuthuka wonke umuntu azithole elendima ayidlalileyo. So ngamafitshane isiphala senkosi was meant to do that. Sibaleke ensimini laphana uhulumende uyanika abantu ama-inputs ukuthi belime, but then the question has always been ukuthi as long as singela ma-irrigation systems, as long as singadrillanga izibhorane, as long as singela our drip system, ama-inputs lawana asuka abe wasted ngoba khangela lo nyaka kudlulile kuchile. But ngabe sile irrigation system lo ngasoze kutshe besizabe sikwazi sibe silesivuna ensimini enkosi. So ngendlela yona leke sasizama ukuthi sinqabele izinto zona lezi. But the other thing esasiyenza abantu would then expect ukuthi right sesikhiphile phela amagokoko ethu so isikhathi sendlala sicela ukuphiwa phela amagokoko sesilambile. But then i-ratio le logic behind akusebenzi njalo, siyabe sibulala i-continuity, asibi le ngqubekela phambili. Into yethu ayibi sustainable. So yikho-ke saqalisa uku-embarka on ama-projects athile. Yokuqala sayakha sathenga iroli, sizama ukuthi ngenxa yokuthi bacelile okonyaka wokuqala okonyaka wesibili sizakwanisa yini ukuthi sikuthole. So lokhani ukuyenza-ke sesithenga amaroli, sesithenga ezinye izinto bese sizama-ke ukuthi thina sibatshengise abantu ukuthi amabele akhona lana ingahlanganiswa endaweni eyi-1 kuthiwa umfula ugcwaliswa izifudlana. Singathatha amagokoko ethu wonke siwafake endaweni eyi-1 akulanto engasehlula. We had projected njengokuthi lapha we had 834 households. We had projected ukuthi every year wonke umuntu nxa ephatheke kuhle we had projected ukuthi siyabe sikhipha 8,340 ngomnyaka. And 8,340 in good hands iyakwanisa ukuyenza izinto ezinkulu eziningi kakhulu. Because 8,340 you can drill more than 4 boreholes ngomnyaka. Mina ibizo lami lokuzalwa nguNtokozo Ncube Mlisana. Mina ngiyalima ukudla kwenkomo. Ngakulima ukudla kwenkomo ngilakho ukuthengisela i-community. Ukukusebenzisa ngifida inkomo ze-community. Then bese besiba lesibongo ngemva kwalapha. Lo nyaka kube kulutshana ukudla kwenkomo lwama-fodder crops. So lo nyaka ngisebenzisa amahlamvu ezihlahla anjengamaphane, omviyo, ngiyakubutha bese ngikomsela emthunzini. Then ngemva kwalapho sengigayisa. Ngakugayisa sekusiba ngama-feeds. Sekusiba i-stock feed. Nxa sokwi-stock feed sengifaka isawudo ngikufake le molasses sekusiba i-stock feed sokuthi vele inkomo isingakiculi. Lapha ngilamathole engiwanensayo ngamathole afelwa ngonina zibulawa ngokuthi izisindwa amathole sehlule ukuvuka. So abantu bayaletha kimi ngibe sengiwanensa. Ngiyawanensa for 6 months, then after 6 months umuntu la esezobonga ngembuzi eziyi-2. So yikho engikwenzayo nje elokhuzeni ku-community. Abantu abaningi vele sebeletha kimi ama-wards wonke ngoba lethole lifelwe ngunina bayaliletha
izonyiswa so far thesathi sindele ku what 5 bongomambi le ngathi wamathole engasebenza then aqalise ngana nenseka nzima nxa yenje but sekusiya phambili abe engasahluphi njalo ubona lawa sesengana ngcono kulala amancane then esengizinensile okwakhathi esezinye vele sezaphuma abanye sebazithengisa bese yabhadala ezikolo endazi wathi esengezinensile esezinkulu yilezi nazi nga lazo zaqala zinjengamathole lawa nangale but kade sezizinkomo othathe esula kuthi singayithengisa uyethenga ukudla umbe ebhadala esikolo so izweni lazo ngizobuya ngile ebreed ngiyatshintsha umhlobo ekutshintsheni kwami umhlobo ngiba lamathokazi so amathokazi lawo nje ngiyakwanisa ukuwatshintsha ngenkomo ezivaleka imbele inkomo lezana ezivaleka imbele iyabizala every year ingazala mina senesithole njengalawana angale engandalo lifelwe ngunini so inkomo lezo yizo eziyabe sezinika amathokazi anjengalawo. Mina igama lami nguSihle Msipha ngihlala eMzaca village. Ngiyenza imisebenzi yezandla ngiyathunga amabhasikiti ngiluka amacansi. Ubaba uyabaza induku. Ngusherry Moyo. Ngihlala eMawindi village. Usobhuku uZafania Ndlovu. So ngiyeluka ngilemthungo amabhasikiti yikho engikwenzayo. Ngiyadinga ilala ngidinga umphendulo ngilipheke ilala leliyana ngichaya inqwanga zome ngithi sengiqalisa ukuhlala phansi ngeluke ngiyathatha nxe 3 days ukuthi ngiyiqede ibhasikiti ngiseluka ngoba okuyabe kusenze njalo kuyabe kumele ngibe lamanzi ukuthi ngikwanise ukuthi ngihlale phansi ngihlanganise kahle into zami zonke ukuze ngikwanise ukuthi ngeluke ngidinge kumphendulo wami ngiphendule ngibe sengiseluka kamabhasikiti ami kodwa uhlupheni lalo ukuthi ngiyaswela ababebe abandithengelayo indawo zokuthengisela ezesingalazo kwesinye isikhathi ungizuze nje othena $1 ngibe sengithengisa ngikwanise ukuthi ngithengele umntwana amabhuku kumbe ama-ball point kumbe nje ngimenzele okunye nje okuyabe kufuneka okwesikolo kodwa kwathi sekuyangitshaya ngoba into lezo zonke lezo amabhasikiti ngiyabe ngilawo kodwa indawo zokuthengisela yizo engingalazo engikuswela ukuthi ngingathengisela ngaphi into evele ngikhathaza kakhulu. Yeah. So we don't have an ideal alternative. No. We don't have a problem with people eating here. This side, Antipela. We would rather cook in the sun. That's perfect. So we'll cook in the the sun because we can sit in the shady areas around the area. But we won't bring the cooking team here because we need to resource the area with water. That's all you and guys these are want. kids and we're like... Let's make some, Yeah. I just think let's try and serve the chief in such a way that they have all their food there. So they're not going to require us for the food. Okay. All their food will be buffet style on their table like a feast. Yeah. So that even from a content perspective, it is a beautiful place, great. Yeah. But we service area, let's have the guests closer to us. Good note, man, because at the end of the day, when you come in and you're not really a hotelier or restaurant kind of person or, you know, even a caterer, you won't factor in the service aspect. No. Because you'll be worried about the aesthetics. Yeah. Because people think service is just having people. I can tell you this 100%. It doesn't matter how big your crew is. It's actually worse when you have more people. I see it. I totally see it. So, and also the whole point of us even suggesting this is because we are looking futuristically that this is going to become a wedding venue. So it will be a wedding venue. We'll need ways in which we're going to artificially put water here. What are those requirements going to be? So here we're actually prototyping more than anything. Today is not going to be perfect, but from a content perspective, 100% is going to be perfect. I think we'll get what we because want. The story is everything. Because if you can, people won't see the logistics. They will merely see the close-ups that we want them to see. So, I'm in advertising. Yeah, I run exactly. an agency. So for me, it's just the perspective, sending out the content, and putting out the story in a way that we want to sell it. Ngomnomzana uAltamen Jabulani Manqonda engiyinzalo yakoDakamela khonapha ngikhulele khonapha ngizalelwe khonapha ngaze ngakhetha ukuba ngukhansila khonapha
ngithatha leli thuba lokuthi ngize ebonga induna yami uDakamele ekuseni. Ubaba uDakamele siyamhlonipha ekungeneni kwakhe ukubeni yinduna. Usifundise izinto eziningi kakhulu, usifundise ubuntu bethu njengabantu bakwaDakamele. Usifundise ukuthi kuyahlonitshwa omunye umuntu, usifundise futhi ukuthi umuntu kahlekwa. Nxa kulohluphekeleyo usifundisile ukuthi yena abantu kasihlanganeni esifakela amakhanda ndawonye. Nxa kulongalani andlu yokulala ekasimakhela indlu yokulala kulokuthi simhleke. Usifundisile futhi ukuthi kasigcine uluntu lwethu, sigcine isintu sethu, sigcine amasiko ethu, sigcine futhi lemvelo yethu. Usifundisile ukuthi sazi ukuzihlonipha njengesigaba, njalo usifundisile futhi ukuthi siyisigaba okuyinsoko kwenyoni sikuqamulelane kusenele isigaba. My name is Faye Shao. I'm from Tanzania, and I'm the founder of Swahili Africa. We are working towards preserving, promoting African heritage and culture. Also creating worlds through heritage and culture. And that's why we are here in Bulawayo to support this initiative. I had the best experience ever, and I believe all African royal houses, they need to learn from what this community is doing. Because I believe the best way for us to overcome poverty in Africa is to package our experiences and stimulate socio-economic activities in our community. Culture and heritage is the best way to start, because we don't need a degree or a master's for someone to express the cultural experience. And then the unique part of it, in the global community, everyone is bringing their own experience, and we think that those are the best experience. But as Africans, the only challenge we have is packaging. So we have to package our culture and heritage, and one of our strategic mission is to support and give strategic advice to all the African related projects across the continent. Yeah.